Pejana re kopile maikutlo a lona mabapi le hore letona la ntshetsopele ya setjhaba le Ndebezolo le re ho na le tjhelete e kalo ka diranta tse ka bang dibilione tse 2 tsa dithuso tsa mmuso tsa di-350 tse kgutletse lefapheng hobane di sa sebediswa. Sena ka lebaka la mathata a ho netefatsa di-account tsa dibanka tsa baamohedi. Potso ke hore na mokgwa wa pele wa tefo o ne o fa mathata papisong le wa jwale, mme maikutlo a lona ke a latelang. Ho Facebook ho kia o re hona jwale ke mathata fela batho ba decline ho sena lebaka le utlwalang. Nna ke re ba shebe di-account tsa banka kgwedi le kgwedi. Molefi Phahlane o re ke bona ha mokgwa wa ha jwale e le o bobebe haholo papisong le ha ba ne ba kgolla posong fela. Molaetsa wa qetelo wa Daniel DX Stock o re ke dumela SASSA e sena boiphihlelo le bokgoni bo lekaneng ho tsamaisa ditefello tsa baamohedi ba di-350.